Halo guys, hari ini kita pencarian ondel-ondel guys. Di malam ini di rumah bangunan baru nih, kita nyari ondel-ondel, udah hilang. Wah, harum guys, bau harum. Pantesan bau harum. Sini banyak bunga pasir guys. Kita cari guys. Bye guys. Tuh, gelap banget begini. Sendirian nih guys. Gila, horror banget nih guys. Pencarian ondel lagi nih guys, kita nih guys. Ekspedisi mulu nih guys. Serem sekali guys. Gelap guys, tapi nggak serem sih guys. Kita berani, udah berani guys. Gelap banget nih guys. Ini kita belakang dulu. Cari guys, modelnya guys. Agak ada. Mari. Cari dulu guys. Ini guys. Agak ada juga guys. Tolong kali guys nih guys. Idih, ada mengkilat guys, kena cahaya guys. Wah, ternyata di sini guys. Di sini guys. Widih, dia ngumpet di toilet guys. Kan kalau di sini kan bau guys. Aduh. Bau di sini. Ya ampun. Ngapain di toilet sih lo? Ngapain di toilet? Aduh, muka lu putih di toilet ya. Di situ. Bikin amsong aja. Susah guys. Ini guys, kita taruh dulu guys. Diam di sini ya. Sini diam di sini diam. Diam di sini, diam. Lari lo. Ada lagi guys. Ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Numpang. Anak presiden mau lewat. Numpang anak presiden mau lewat. Mana burung guys? Situ kayaknya ada burung nih. Tempatnya guys. Apaan tuh? Ember guys. Kampret guys. Ember guys. Masa kampret sih tuh? Wah, kenapa tadi di sini? Pikirin dulu Jangan ada yang kena. Ini nih guys. Cari guys. Mana ya sih? Widih, susah banget lagi nyari ini. Mana nih? Widih. Gimana dia? Nggak ketemu guys. Gimana guys? Apa kalian tahu di mana? Apakah kalian tahu di mana ondel-ondelnya? Apakah kalian tahu ondel-ondel di mana? Wah, benar sekali di situ ondel-ondelnya. Ya Allah, ondel-ondel. Lu ngapain di situ? Ondel banget, kirinya kosong. Panas lagi di mana? Udah lu, di sana aja lu ikut aja sini serem lagi. Tinggal satu lagi nih, udah 3. Tunggu situ. Nih, itu masih kunti. Kunti. Udah, cewek itu cewek. Widih, gelap banget guys. Kayaknya auranya ada aura nih. Ada lagi Sini ada nggak ya? Coba. Guys, sini guys. Main mundur guys. Widih, kosong. Di main air kali ya? Main air kali nih. Ada di air nih. Gimana guys? Mas nih, bahaya nih kesandung nih. Sebalik guys. Gelap guys. Jangan kan
soalnya baunya ketahuan guys. Di mana kau ondel itu berada? Di situ, di situ. Oh, di sini. Akhirnya ketemu lagi guys, ondel-ondelnya guys. Oke guys, nanti ketemu lagi guys. Mana gelap lagi nih di bawah pohon rindang. Nah itu yang gantung-gantung apaan? Astagfirullahaladzim, banting kering daun. Ya Allah, kaget lagi gue. Nah kan dapat tiga-tiganya nih. Oke guys, sudah dapat guys. Nih udah dapat 3 nih ya. Kita nggak boleh kebulan mulu nih, bertiga nih. Kemarin nggak boleh mulu. Oke guys, jangan lupa bantu ya guys untuk part ketiga. Oke, sebanyak-banyak ya. Oke, apa sih baik-baiknya? Like and subscribe, boleh komen. Oke, dadah, bye bye, see you.